Upria ubajur berulap balapsan kila linshop kensan ya kashnong mau kadiang kawi ni kishnong red kabaran hakathan Nongston jang ka West Khasi Hills District. Usla upria kila niya kumbashi kentai hakaba daki pautali gitunum yeng kila peithli lut bar kijing tungjing tabru kila julor bon. Layo jing tip bagani gijing ja kala jaha ka step jang kashi tarik ubana jemang ar hajar pusan badang laru banyu upria hadu kapor lai baji no phaisngi hakaba bon ki jaka jang kani kishnong kham tamne ha ki jaka bolong thliu bat balong ka asirngiu. Laru banyu ki khenarit ki bayele kai ha ki jaka badang don upria. Haka jige kren ba poising puwen urang ba shnong jang shnong mau kadiang ulapan pa bakat kum ki jingte belayo lum kitenu miying jang kumba apau teli ki yeng kila julor lajar kat taru ula batha ikinong ilam shnong bakin jurip benya ba khnang ba onla ban pintikna ya ki jing julor baro so hadu menta amaru da dang pha serbi ki rang ba dong ti ke belayo jing khain hadu kani kapor te dang long tang ki ar phu yeng ken rei bandra ki penya kat no teli te bisa kip sibit jan mi ka jing julor omde tang gi nadu bijing tung jing tep kusok pai ru la julor ru prokot kidon gi katukan ni gijing le ba long su ban song ban sa ban thia ban dem kapor te hana sedang nadu kendai steng tu nang ta kane sebentar duna itu bahasa pusan minit rai ta kalau don tu gijing julor school ba lada ja baslap kamut pahap ICT no ikna long su ban long school Ibriu tu mduan mamsau re la sujud gijing sem ki jingtung jing tep la de pentip hablok bat kila tharu bak subhaban semdur bat ban submit okloy hapo arsonta ken re hadu bani kapor kin parla ban serbi tetip la nila em sibit ban submit kat kum gijing kwa jong ka office ke